Samman tutolon jene pepe ular pepe ali pampati kala pepe masing-masing rupana antu ala siapa jakayu pepe ilalan di neraka. Pokokna kayu antum rindra ialah siapa jarapona pepe ngasin tasender rapona tasikayu ulara antok togibatana kapirika. Nancuruk mo asin na manaun ribangke nara sama pandisikaan tu kira-kira si cokoan tahun nasalona na antu naraka tujuh ilanjok na tujuh togi timungana. Ururuna jahannam arena yamin tuipuan nasikuntum makna nabi manggau kagado salompo magarwana laza arena yamin tuipuan nasikuntum tumanyombai marala. Maka kalau nautuma arena yamin tuempuan nasikuntu ya'juja wa ma'juja maka panasairin arena yamin tuempuan nasikuntu setang siaga majusia. Nama kalimah nasakora arena yamin tusikul tuempuan natau tamasambaya gasyagaan sikul tu tau tu tabapan sulu kasaka maka ananna. Makanan najaimun arena yamin tuempuan nasikuntu yaudi siagaan nasarani maka tujuh nawi arena yamin tuempuan nasikuntu tau munafikan. Nakana baki Abu Lais rahmatullahi ilalan rikitab niya bustanul bagi sikali nakana Nabiya sallam alam antunarakan dipilih diparindra-rindrai kira-kira si cokoan tahun nasallona. Angin namalilin nakam mabangi kalangan rapakanakana mujahidi rahmatullahi niya ilalan dinaraka la siapa jaulah rakam makallong untang kandoki kekna dengan antum. Alan Nabi Wasallam bisalamat ya Rasulullah. Nancur ma'ulun namanaun ribangke nadanara sama pandisikan tu kira-kira si cokoan tahun nasalona bagi nakana wa malaikat pagamin naraka o ikaw si kuntu bone narakaya.
Majan nama ko ilalan di neraka sekule-kule nule bagi numerami ngasih mikir dengan antu kira-kira si cokoan tahun nasalo nana masin nakana mamo kakam maja kirili no bisa barak memang kimanggau kang nakana nabiya sallallahu alaihi wasallam ya iri kaluku wari kalageno ayalam tusiki kalan nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam ya Rasulullah numanggau kanakana nabi antuare layatomi kaminan irawai yatomi puan nasikun tutahu munafikan